Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kachwas imli film production. Kelapan pena, bahkan penmi sakawai ke film tamai, kebai kerteng, kokwa nongsor. Ya kabalajit, ya uplait mitre lipon, kwa barok kipajba kitip kum usam, bat yu arman disiar, kum ki tingshop. Kat baya kepuron, kelapan baik ban syule da ke audition, na kebenta ban say ya ki samla kentai bat senrang, ki ba don sab. Nalor kepuron, enjit ru saya ki puron senran, ki tingshop senran, bat ki waide ki wakwa ban simenta, hak ne ke film, kepelasya nado, kan dus dam ke kertas sejrong, makin pendap ya kapom. Ya kapom, kila belit pendap, hadukan kongbi, SM Store, Maukar, kemudian persya ya kakasi National Darbar Hall, kebelas dang nado, ke country terik mentau benai rempang, berbenkut, hadu ke aruf terik, ubenai rempang arjar puar. Hagen berada pendap iki pom, kachwas imli film production, kan sakol, ya kitu baro, kibakwa banisim bentah. Mentip kampanya, ya kene ke audition, kilap menkol ni WhatsApp, hau nomor prakandai nyusau, not arnriu, nyau arnriu. Kachwas imli film production, kalau ada penmi ia ke film jeng im, habiju cinema Shillong, hau benai no pra arjar puai, ia ke bagi pajba, kilawan ben ai jeng kersan. Berkene ke film menta, kalait ben pen'i, hakeleng, kisnong hapo kajela. Nang ta, kane ke production, kala penmi ru saya ke film Dhaka Escape, ke film kasi, ke balawan ringdur, ha Bangladesh, ke bamenta kadang yat ke jeng ringdur, ke ban sependep no syan. Kulit bara baju kersan, baju IMCF, yangi nak kapor, yang baju penmi film kasi, bakunjur music video kasi, de mentah pada ni kapor, ngawan biang macam pi ban pentip sepi ba mangi nak production house kejongi, letip kerteng kum kachwa simli film production, kaba de kawai naki production kaba he, kaba lapau ha, ani poka jela kejongi, kaba penmi ru ya kawai ke film kasi, kaba dang sudah pelatihan, kaba letip kerteng film jingyam. De kumbang layo i bagi ngiyo jeng kersan ban ki patba ya to film de bat kunjuru mentang dang ya pada ban shoot se koi pat ke film ga betul keteng kum ga Dhaka Escape de ya ni film ru mentang la ngilajan ngiladap shoot lo nung kumba new 4% ye tingi sa sang lai 4% bat ngi kerman ba shan ngi sio ban penino ya ni film apa kisna hall hani po shilo de kumta de hangi pada mentang ngakerpat ipi ki patba kiba kuat benedan benda apa ki film kasi lani ki music video kasi kamtam ya benda apa ni ki film kani ka production house ni boleh ketemu kumka chua simli film production kan shim audition nak benda ki samla kentai bat shimlang ba minle ya koi audition nam ta koi ko film kasi ka barang thamai ka tep keteng kumka khawa nongsor kani ka film kawan nangsor ni lagi di argut ki ting shop lani ki main actor iwei belatip keteng kum I plat mitre lipon maju kat I sam but iwei pada di actor la pau bani jela jungi tai di I samla arman disiar di kini ki argut lagi kum ki main actor hang film but menta pada ngi dan kam si ki main actress ki supporting actress ki supporting role nak yang ki actor tiba kita mendot suruh sikit pergi role kita bagi berang bon bahag bagi jengdor kam hani film te kumta nak lang jungi ikut pa depi bapin one shim yaki form napo dukan jeng kombi kabaya kini form ila dapat sam nado ka khandro tarik mentau nai mat ka last date ban submit yaki form pat kan de ka ar pra tarik mentau nai te kumta ka pa depi baro ki samla kan thebe chindan kiba bapin shim yaki form na dukan jeng kombi napo Maukar Shillong mat persya ka kasi National Darbar Hall de kafo ila selamat sam nado ka khandro tarik but hadu kaban kut yang sam ka form gadi hadu ka ar pra tarik mentau nai te kene ke jing ai jungi gini ke jumbo jungi gini ka audition kalong sibenta ka kawi bengin aila yaki nomor ni ki bon makini ki samla khasi kenthe bachendang ki baju text yang ye ki social media de ki ba ki yang ni aila dengi ru bengin ya bengi kwa konten benta ki music video lani ki film ban acting de kene ke digala jupi ni sam khana ni form na ka audition ni khot khana ki audition khana ba phiru pinyola bandan bentalam hapo ki film khasi de dapila dap bansho mi form pi pendap itu form
pin submit biang hagaju dukan jing kombi hani pamokar hasilok de nagalia jungi ke production house ngin sa phone yapi personally but ngin sa pentep bangi sa khat yapi namta kani ba ngin sa pentep yapi lapinyo manak hakino kirul kimana production house ka jet yapi kulis buat